Захарова Надежда Афанасьевна ден, мен был рейнгіттан ноябрьтен центр занятости учебка турбутун по безработице. Онна быйыл апрель-ига финпомощь ылбытым көмө. Сүз бихантыйынчаны уманна здание лагатыбит, көннөрү турбут. Он tukуй бар хостел ахык багар бытым. Онна бәбит көмө бүтүнен, бәбит күс бүтүнен 2 хохо оңордут. Бу үс хостах месте, онна түйет местеләк хостах бут. Бу түйет хостах түйет местеләк хоспут. Бу манна эме бартын ремону бәбит оңор бут, кергеннен икен. Онна этеңөлли турар, сыныта удамыр, жоннор хенсең әрілер. Биһиге ордук хостел бутын командировочныйдар гадин ананас буппут. Өскөтүн манна били кирен олох суяллар, онна гаражтах дет, теплый гаражтах дет, масыналарын эме туруруктарын түсөт. Бир масынага гараж бар.